traxe ningún de gaiteiro, comparado cos de onte non me jodas. Pero logo como crees que ian os gaiteiros? Así non? Si, home, si. Estos son máis tradicionales cos outros. Porque estos copiaron, sacaron todo de libros, turrón. Compárame os de ayer, ese que iban bien vestidos. Tú... Vai Estos son boísimos. con un pantalón, unha chaqueta e un chaleco de trombón. Este pavo recorre as zonas sacando músicas dos povos. Se este é un fenómeno, este que ve aí. Este turrón non se entera. Este é unha máquina, é unha máquina. Pero como gaiteros son un desastre. Son buenísimos, si son buenísimos. Que burra negra é. Os de onte son outros. Pero estos son moi bons. E ai, carballeira! A ver, tocádelle unha muñeira. No, rápido. Dalle caña aí. Pero é de procesión, a música de procesión. Cuidado ca esquina, que hai cousas aí. Na esquina que non vai, que hai destos pilotes ou como se chamen.
No, non digo no. Non critico. Eu digo o que quero dicir. Pero tú ten que ser como sempre como ti queires. Ai, Dios, como estás? Estás rabioso porque te hubieras quedado de marcha onte e non estabas ahora así. Estabas feliz de pasarlo de puta madre. Bueno, de puta madre non sei, porque a verdade é que empeza a baixar ahora, hai que tomar unha caña rápido, Hai que tomar unha caña rápido que se me está baixando todo. Eres la única persona que echaron del barbudo. Manda huevo. Echaron, ¿no? Non me servían. Había persona que non lle sirven os barbudos. Es la única. Anda, caralho. Me manda huevos, pero... Pues además ahora teño o pelo corto e todo, teño pintas así iguais. Pero estarías borrachísimo y dando la nota. Y metiendo un No, eu penso que non. A mellor sí. O sea, sí. A mellor sí. Y tú metiendo tocando el culo a las tías. Non hai tías, no barbudos só hai tíos. Eso también es verdad. Só hai barbudos. Estamos tocando los palos. ¡Sube a revoluciones, carajo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Yahoo!